Hello, loite ho nadam jingu hinam. Tunin zong asisom leng official general konin. Munchum chuma kilakhom thuso ho anangai khom kit taw hite. Thuso hinsim do Lucy Kipgen admin asisom leng. Amasan asisom leng editorial note anangai hamasapen kit hite. Prime Minister Narendra Modi hin. Agam sunga thuboi tamta ho ki het mo sa. Gamdanga lopi ta aga khojin le le jenghi igel to chatle. Ui pi gil kil e gop ho la wa le le tabang be bo hi je. Manipula meitei te le ku ki te hi bang siloma ki that to a adia esenten e ho hi bu bei bacha e ba sa nunguwa Manipur bai ki tunglewa ki thamta a ama pi hi agam sung thu ki het mo sa gamdanga a khojin le le jeng hi ivet le adan hi ke hi ka te tan ka chapter jong close hi wa ding hi tai ka te thi ka in ka nup nup nan hin kho hi mangjata nge ati to abangi hi cha jong hi belew hen gamdang tampi aga chut nunga ka jan ki ti brick samina aga pangkinin agam mi hon lopi te en analem ki nun hi amana seina hi ji samin hi thupi ta hin hi cha ani ki sei chu iche naw le set hi aphat to che na ding le akan to na dinga ki ho khom na ki ne hi ati a in sung ki vet tup zo lo mi khanin mi in sung sem tup dinga ga ki sei mo go pa tabang be bo hi e agam sung ban ki vet tup zo lowa ama planet hite thu seya akisa aboi hi nuizat ta zong hi janata party mong hi sa kho thu a fanatic hi win a Christian chate hi so chang ding be ma e de hi BJP te dia democratic form of government hi autocracy aso wa hitan mitta amu theidinga chu Manipur political drama hi a hi zengi hibanga esante to ki boinunga zong atuma ki vai hom na ki thum zong chang vaila jun ki thabang be bo hitan a hi nam mi te lungneu po hite pathin a umnai pathin alung lai le gam sunga ichenuwa lungmong ta ikhosa tho tho du hi kinem lar po hite Israel in Galmancha gimnei mangpanta American Defense Secretary Austin Chu Israel aga kholzini nahi third air defense system wanchung lama mancha ho veng do thei chu US Secretary of State aga lunthun chun Israel ten hichi mancha gimnei third chu amang panta we ti thulut akimui Austin Chu political security cabinet te to Hamas in hoste sa henu Israel te chu zalenta alha do diu ham ti thu asei khomui hinla ga hinga kiman ho alha do diu chu ta san lo be hi ichun Israel akitim lar khatan elhanisim somni le khat kumsang ni le somni le li ni ha chun Lebanon kopi chu wanwuma mei kitung levin analhut do tawin hi Israel ten Lebanon bomse khum le wanui kalum dan elhanisim somni le khat kumsang ni le somni le li ni ha alam chun Israel ten Lebanon kopi chu vai anaso tawe ti isei tawin wanui gal pi kiti hi kicharum ta hi eho gam atong khapoi tin lungmong sil sel hin aje ichu galom ting le wanui hi ha sana kho ta alhung ji e ha sana lung te ji ho chu khatna sumla pai ha sana om ji e ni na nele cha ha sana alhung ji e thumna dammo ha ji nahi tun Hamas Gaza Lebanon chula Iran hon Israel ado je un wanui gal pi World War thumna do ding ham ti hi wa noi mi ching ho ki cha na hita na hi to ki do jing Russia le Ukraine jong kumni nai lam hitam phatlam sangin set na lam amano che che zone hi Burma Democracy Movement le junta government ki do na jong kum thum awaltan tu chanin a kho che che jing na lai jin hi Manipur ku ki le meilhai ki do na jong kum khale hasagi alhingtam tun jong phat na lam amano de ipun second wave fadinga ki go na sata che hi idam so na ule gal izar ham khat ito be na lai di hi tu le tua gal dinga ki go jing gam ho USA versus China, North Korea versus South Korea, China versus Taiwan, Indian versus China. Supreme Court le Biren Singh, Supreme Court na Biren audio tape thua. Writ petition ki bol chu, amanjong petition reject ahi na te dinga SC registry koma na sata in aniki pejong le tunin officially in case register ay taitin Supreme Court na segi WMC hon Biren CM kheldo ading deyu. The World Meitei Council in Chief Minister Biren in hasomla segi sunga gam sunga chamna le lungmun na akoy zo lo zein nasata in condemn a boluwe ko tu ako na thupon do na Christmas le New Year manding dan thu khatna kai khom na thumwei ding welcome nilha ho in kai ding zanlen khom talo ding
Nina ani pi ni bo manding jingka nilha ho in kaiding zanleng khom loading Mike Barker etc hol haging ahi lo le su ging to loading ahi theile ho ina bo mantading both Christmas le New Year sunga thumna anne khom ki kham lo lina midnight service le cracker hal ho le meithal kap ho phal lo ngana hobungin zakhat chunglam ho in frontline adia sangsom atopi diu gupna in zakhat noilam se in sanga che frontline na ho nele cha adia ki thopi ding ti ho hi ahi hichi hi ko tua kon thu phone ahin koi macha hobungin na sa mu a koi loading azui che ding ahi tuni tuibong bazar total shutdown KZVV ho thu phone zani alhani sim som nilani kum sang nile som nilali bazara dukan bo kol khanin numei simlai kum som bet mos abolzia ko kizo village volunteer hon thudi ta apot ka lamka khopi sung total shutdown 23/10/2024 jingka nidan nga am apat din agikoutai hechi pha sunga koima chi le wale bol loading in het sahi chule school college government office le private a ho zo si kha hiding justice ka sia to shutdown hi ki bolzom jingding ahi ko ki zo na mi piten z KZVV total shutdown bole thusu bol hi namsung damna dia ito so che divin team le he sa na ikine yuve koi da bang hi chi thupi na sa lo au ma ahile aman mo ake poding hi KSO Kerala election 2024-2025 22 October 2024 President Hukub Hokip Vice President Zangminthang Hokip General Secretary Golungmon Hokip Joint Secretary Segin Thomsong Education Secretary Boymon Chongloi Finance Secretary Dimnu Singsun Treasurer Neng Hangsing Games and Sports Secretary Ngamboi Gangte Social and Culture Secretary Lunminthang Hangsing Information Secretary Zangmila Khongsai SD or Election Commissioner KSO Kerala Kuki NP Sadal Hills in Tupon anay ho point hem khat anangayu hite Jawang hung zongle phat nop ni nop lai banga gol nup chon nup kichip gol se gol nup konsal le adang dang ti ho bolawa nampi galma ine ugyal do puma chon dan khandan ki tupta chi pi zomzo dingin nammi pi te zo se ikiti move ida chi pi saw bangin ho sa hi hen khuwai po hi hen mi mal ko hi zongle agam hop sunga gol nup chon nup kiti ho hi me the gal sunga ibol lo hil diwa Kuki NP na pondo asabangin tunin Kuki NP Sadal Hills in Avelin het sa na hinkineyi koi tapang akisay na sa alowa bol loading a kisay ho bol tay auma boy na hin to khale aman mor hing set ake po ding hi Kuki nammite pathenin a puizing zinguhen SD Department of Information and Publicity Kuki NP Sadal Hills thuso hi chanchun akichai tai thuso anangai zo se na bonun mangpha